wako uonekane kushuka na kuharibu mipango yote ya kichawi kwa ajili ya walio wako. Wale wote ambao wanatumikisha ujuzi za nyota, wale wote ambao wanatumikisha machupa ya madawa, wale wote ambao walio manabii wa uongo, manabii wa giza, Mungu, wote wale ambao wanaoinuka juu ya walio wako, wale wote Bwana watupe chini ya msalaba wako. Tunaenda kuharibu kila hali yote ya kichawi, mambo yote ya upuuzi, kila uaguzi yote, matendo machafu ya ulimwengu wa giza kwa ajili ya taifa lako hii yote isionekane kuwa na uwezo, maana kupitia imani yako wanajua ya kwamba ukiwa upande wao hakuna kitu ambacho kitakuwa juu yao. Kwa jina la Yesu Kristo Mnazareti, Mungu juu ya kila kitu, naanza kuzitolea nyota zetu ambazo zimepelekwa kwa njia ya kichawi. Yule tuliambia ameibiwa pesa kwa njia dhaifu, wewe umepatia mtu pesa njiani zikapelekwa kwa wachawi na walozi, ninaachilia moto kusambaza madhaifu haya katika jina la Yesu Kristo Mnazareti. Wewe unayefuatiliwa usiku na mizimu na wachawi na walozi, wewe ambao majina yako yamepelekwa tutakujua mwisho wa mwaka, ninaachilia moto toka mbinguni kusambaza vikaratasi hivi katika jina la Yesu Kristo Mnazareti. Bwana na Mungu, na mtoto ambaye amepelekwa nyele zake za kichwa, yule ambaye kwa usiku anabebeshwa mizigo, anasumbuliwa kwa njia mbalimbali, naomba Bwana tena muujiza mkuu wa ufungulivu leo. Fanya kazi zako zionekane, moto toka mbinguni usambaze kila madhabahu dhaifu mahali pote pale. Nenda kutolea masanganjia zote za mji wa Bukavu, moto kwa Mwachi, moto kuone, moto kwa Majorvangu, moto Nyawera, moto Nguba, mahali pote wanakusanyika kwa ibada usiku na sambara yote. Malaika Mikaeli, fanya kazi ya utendaji kwa jina la Yesu. Amen. Mungu wa uwezo, Baba wa milele, kimbilio letu la ajabu, tumefunzwa leo kupitia vizazi ambavyo wewe ulivyotokea ndani. Vilikuwa vizazi wengi ambao walikujua na wengine ambao walikuwa ndani ya dhambi. Na mahali hapa ambapo tunapatikana Kristo, wengi wamefungwa na laana za kijamaa, wengi wamefungwa na watate na watate kuu, wengi wamefungwa na ukoo wao, wengi waliweza kutolewa kafara na ulimwengu wa giza. Wengi Bwana wamesumbuliwa na mapepo wasiyoyajua. Kwa kwetu hapa kwa magharibi ya leo ni kwa ajili ya kusambaza na kuharibu kazi zote za ulimwengu wa giza. Tunasukuma radi za mbingu ziende kubombarde kila utawala wa giza, pepo za mauti, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Hawa ambao wanatishwa na vifo ndani ya jamaa zao, hawa ambao wanatembea na mauti kila wakati, ni aksida zinawasindikiza, aksida za moto, aksida za gari, aksida za migezi, aksida za moto. Tembea Yesu, wewe ni simba wa kabila la Yuda. Ukinguruma mapepo yanatoroka, ukinguruma kuzimu kunashindwa. Ndio maana tunashusha lalo ya mbingu yende kuvunja chupa, dawa herizi, mitishamba ambazo zinaota ndani ya marupango za wengi hapa. Wamoja ni wazima wanapokuwa wakitembea, wanapofika nyumbani mwao wanakuta vitisho. Yesu, tembea. Ni wewe ambaye ulipita juu ya bahari, ukakanyanga maji kapata kukutii, ukakanyanga ardhi kapata kukutii. Tembea ndani ya maisha ya huyu ndugu ambao kila anachokifanya mambo hayaendeke. Mikono yake imefungwa, miguu yake imefungwa. Tunaachilia moto, moto ifungue, moto ifungue. Wale wote ambao wanafanya kazi na mambo hayaendeke, wengi wanaenda Burega wanarudi, hawafaulu. Wengine wanaenda mahali ambapo wengine wanapatia, wao ni maesheke. Yesu, fanya wengine kwa jina la Yesu Kristo. Hao ambao wanafungwa na madeni, wanakopesha pesa na makuta ziwafalie kitu, wanawekea ndani ya mifuko yenye kuto
wanatoboka. Yesu, tembea ndani ya taifa lako. Fungua wamama ambao wanashindwa kuzaa, wanapochukua mimba ni mavortema. Yesu, wasaidie. Yesu, tembea juu yao kwa ajili ya kila kifungo mahali hapa, kwa ajili ya kila shida mahali hapa, kwa ajili ya kila magonjwa mahali hapa. Tenda ishara na miujiza ili taifa lako litambue ukubwa wa siku kenda hii kwa utendaji wako. Utende, Yesu Kristo.